Ni beni kata le ari ya boleh entar kering sakit malah abun taring mate ada tak kira kerja kata kau tu namun entar kering sakit beni kasih mademang kepikir ben sakit apa jan lek mak gili ke rumah sakit mak gili masuk rumah sakit ben sakit apa jan lek engkau ripuk jan dokter coba asam lambung bila asam lambung jadi pah malarat pa beresen aja wak tetang kening Roma sampai setia wak ledu bolo tahun di berat na boleh ro lale pak bolo le ya ro asam lambung roda ngocak si sakit cek ringen jo jan buk engkau reperak lat telat ngakan wah iya gelu ngak jadi iya cet gelu deki jadi ngale ke liver jadi ya dari liver terus ke jantung dari jantung terus ke gagar otak de emak ama malah pinteran ben dokter sekali iya pereng nyongo preng sakit abun taring mate paling enjen mademang keseben sakit apa jan jelek ya ku asam lambung jan buk asam lambung re beni penyakit asam lambung re sal orang andi mun tada asam lambung orang re mate gagap pile asam lambung re ya ada cer kakanan ni dalam kakanan saya masuk ke dalam cer ben asam lambung mak le itu tidur mun tada asam lambung ya tak odi kok ben jadi ya ben paling alaku perut geluh kalau pai ben singakan alat telat ro iya cet nggak do dia nggak jadi engkau 2 tahun pada ben jo tak tegera tampe tak tegera mati beros tibi boleh ben ya lah kerja pak ke sakit lagi nak ben obat boleh pak laguna boleh lecu pak ceng rojek pak pak ke romari beres kau orang kamu taring mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja para alim, para kiai, para guru, para kiai, para imam masjid, sesatejana sanau saabtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetonga sangat amal jaki. Sateja cakanca gerakan pemuda Ansor se beja malam semangken mabeda aki acara satejana secara struktural abtina sangat amul jaki para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa napa Pacudeng Deleman Deleman berem masih tepat masih beremak Pacudeng Deleman satejang tanteretan kaum muslimin muslimat satejana si abdina sangat amul jaki as'adun nas paling jember manusia man lahu qalbun alim reng oreng sededena sadar ceabeen senantuaki setejana Allah beda orang secet odiin penikah ongku epa cember ben Allah salah setong acara nah abeen romang sana penikah cet Allah senantuaki saing kena tak puto emok kau dien penikah punten naman beko jan dereng meleh yeti cet Allah senantuaki naman padi jan kakantekos yitina manuk boleh jadi
le muntai pabeli ka Allah kare se agi gira ka mano anda se kecerita cengkala mano jo mun mano se tak tu ka bentan orang bila mano se tahu ka bentan orang re bila jo mun mano se te pahta iding ka pakopak mano re se ngerti jo bedere ka pakopak bila pada ben orang romoroan ke koceng gara-gara ngakan juko lah apolong padahal tahu beda tempe beda sayur beda lah kenapa seekakan justru saya paling larang tepak kacakalan njok koceng ria Cereng jak tempe na beda jangan koceng nyon sepora kaulah jangan koceng senagdir kaulah perak ndak kacakalan ini jad Allah cek saking kaulah penikah bisa itakdir keselain kula tak niat le milih ya punten keng cet pon takdir kula penikah cet perak bisa ngakan teking ben koceng ni ketak toman protes pak kaulah ben sampian kan sebereng sebisa tada cakalan jangan tempe beda tada tempe tahu beda tahu tada kangkong beda kangkong tada daun sapreng re beda manusia ni kenapa sih tak masuk ke dalam tak keng perak daun pawor sih tak itu mau jaga apa keng ngok tak ning pelang sajat lah sapreng ni keningkakan ki aprotes melolo ke Gusti Allah korang melolo koceng ni kah mun tak geng daging tak bisa buntan keng normal odin koceng tosan berak nenge pengkir pola bede tekos nyabreng jan koceng tak to mana protes buntan kau leben sampian penik ya Allah sila tak gijek mun pas itu rokna karep nih pak ada manusia jemper ada manusia jemper nyon seboro ulu masuk dari lauk kejan compok tenggenteng ke kapi ni kata katon tak aduh aja Roma nareng dina aja katon Roma nareng India wah bener sih yang makai kau terogi beni tak oleh makai kau terogi keng mun pas itu rona nafsor ya wah tapi sebentar milan akan iman gak di mana tina mator pak orang penika menurut nafsu mak boleh berak napa kan di orang tunya ben esen nah tak kira bisa makenyang nafsu nasi tong orang tak bisa betul engkau leben sampian penika tore je norok nafsu norok ika butuh yang muncul pelka ke ngai aing karena kabutuhan orang pelka aing si malarang odi resampian pelka ingat guys campur aruh si masalah kok padahal kabutuhan nasetong bera aing tak usah tambahi pate tak usah tambahi gula tak usah tambahi es tak usah tambahi gerager tak usah tambahi mutiara susu si malarang pangaterona beri mon kabuton na tak toman larang aing tak usah aku ibu tolan gentong beda tada gentong jedeng beda tada jedeng somor tada somor somber tak kerasat ya pekenyang bah le kau leban sampian seselek ko norai nafsu bah nafsu itu le manusia bila norai nafsu tak tahu cian din tentang kebendin teretan esepeng salar gelar engke iya tina tak usah saut-sautan yuk marah tuh Gusti Allah pangeran orang mun ke ngetoro nafsu pak tak kira nama jember tak kira nama jember nyon sepora dunya ni kesejen bareng ben Allah beni sejen rendah ke pikir jen deti pak bukti aki sampean nyoba jual ring guring nih kata penikah pas kerus muka nih ada kereh nih lorong wah depak ada kerus boleh tak kira ambutan ngaliyah ke pasar gending kereh
Depak ke pasar gending pakun gerus ngalia boleh ke pasar anom. Munki aja gitu guna orang engkau nje ya pokok landi toko TV pokok landi toko TV lemari kok makin jauh jangan setong letak lagu apa boleh aja lecek jadi ya menandi toko setong nyari ya mik berdesi nomor 2 boleh itu guna lebuk tiaki monitor nafsu ni kita bisa tan saya bisa nyengket nafsu pera iman kau leben sampian kakus Arya nafsu ya nafsu ya. Padahal kabuton na tak teman raja dan tak teman banyak kabuton na manusia banyak gitu. Le, area kodung re, si malarang tak keng nafson na kodung re. Ongguan pak, si malarang merek kan ika. Le, kadang berdua nyelpet nih dina koning ber, arus si malarang. Coba hahaha ber. Berde sebut nih dia na, berak nih ber, arus si malarang. Padahal mungkin perak trono tu pak urat tak usah sih berdetep kata parian aja ngakui labun cap macan ro bisa saya biasa kebutuh reng matek sekot pamasa kimpa patetemu batu ke batu korongaki socin ngakui panite nih ya notop ki ya kau urat engkau jak dindetin ben kan reng nafsu saya lajar make sarong re dua apa sarong saldi mabui se kojak sarong re pada pak lo beng atas bebe pasti si malain merek ke vera BHS duh masterpiece itu lo juta setengah BHS masterpiece padahal gajah duduk ruang 45.000 beda pada atas bebe lo bengah make BHS pada imu gulung ngontai gulung celurut make BHS sila seni kenyang sara pak orang sarong BHS lemele kenengan sambian una sarong BHS entar koncengan lemele kenengan cetlah berseroi gepes gelu sido juga ada apa bolan 3.500.000 seningke reno Vita ben gajah duduk selaku co arempok boleh gajah duduk ya ada tak melenim berek nimor ko arbis ko bede abuh ko japo resek bedek tompana kopi alero mon gajah duduk pak tak mang orang yang kui BHS cerita kok kalolong keker sakuni kabur sing ngebes arep bolan ngelonyar no. Oh, geng mon gajah duduk je mak locot bah ben lolo masa gale ke bebe. Mantelong ni bebe itin na ben sarop. Deki lah mate tibi ego. Cet bede je sen gajah duduk rumah. Anti api roje. Ini kan ten gula matur. Mayu orang monitor ega harapan nafsu panika Pak. Kurang orak ya. Alhaakumut takatsur. Si malalai beun ka angkui ingat ka Allah si wang-wang umur ka beun situng at-takatsur pok nompok tunya beuni tak oleh alak kok king beun romangsa na tak telem cokop ipapolong soki mate Allah sia debu cek tersinggung ke gulem ya. Nah Allah alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Ala kuampuk batik. Wuduh ngepur ka mandiman lakone pabolong aku boy ngeracak tengki genteng mate. Ingat jadi ya manusia no dia terus. Ya Allah bila bentah mate eber. Ada bila bentama tekeng tanda orang sebarang selamat ben Allah ya laku ingat ke mati yakfikal mautu ibrah cante buna sayyidina Abi Bakrin cokop orang rek boy paengaan ka aben mak le terus abe rek direng pekus ke ngai mati anu tutina baboy sampean mati tak kira tak mati punten Pak, tak mati deh. Mikeng monitor nafsu, nyon sepora. Wah, sambian intar ke Sumenep.
entar kau je beda secet la nyon sepora aceuleun la emo teret letana nga tak bisa mekar ben mergem pakun ba jaga toko tukang mitong pesena kaula beni alang-lang ngapunten nyon sepora kencet manus saden paden panikah orang secenci ontong ben Gusti Allah orang sebisa ngeker de kanapson beni cung angkuan roti napsona cek mo angko mon keng bedo orang napsona itu roti kagapi aro beni angkor no aro justru tak lake dan hukum orang lake penika orang sebengal ala benda ke banget terron napsona ni kalake nyaman urusan kula ben sampean dia torok urusan rokok kerokok di TV tahu sali tolian kan di noreng malah tak senep tidak urusan rokok atau le ke kanan Surya atau le ke kacer di Samsu di TV abad 12 dik impak rota itu mau cak merek apa 2 hari ya boleh saya meleng-leng ke pikiran hari ya lah tak ada laku tosan-tosan tak ada ring mataber deh sambi siapa mataber makai mataber ini selencer tak kira bagi sebeda nah Yusuf ibu mak efek kira pacan orang kadang parloh nengi pok jompo aroko durnoan roh kalau ada apa ke bus tak tuli buang je nyaman ke sana tapi mon entar ka konjengan parlo risa ngonana cetot sembelia Surya de emak anom iya alasan ning setong todu soreng mak todu goreng jamun sampean utang goreng tak nurok majeri ja mata letih nala cukala apa beden ya manus sabani kamun pasudana nomor setong mayu ka acarita apa mulai gila mak leng ngaleleng kaula ben sampean cungkelaran aja genapso cungkelaran mingu dari nafsu lah milan orang apa sapa ni kepas bisa ngosot saja raja na tusah sabab pak repan apa sah nafsu nai pakon cengket ben Gusti Allah ya mayu coba pikir bulan pas sapa ni ke bengkel no parosaki sampean si 11 bulan keng masuk bengkel seanya bulan pas pas beres ongku sabulan pas sapa nikah si 11 bulan tu sanore kosot kafi ben Allah mak kita ngucap amin ya pokok apa sah oke ngucap amin muntah apa sih sal jadi ya beni tak oleh ngucap apa boleh ngucap amin ngak ruawa ben mak le kau leben sampian paham ongku apa kau leben sampian mak kau tu apa sah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih sapa-sapa orang puasa nengi bulan Ramadan king karena Allah wahtisaban muni pagempang king ngarep ongku tu sanah muka isapora ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih tu apa abeuy si berurusan ben Gusti Allah ekosot pagemetai pagare sekali saingkeun bila depak ketina telasan pas ekoca Aidil Fitri abeli kasot ya boleh nol buku na bersih boleh sebab bengkel gini kah cek saking sepeda motor lah 11 bulan yang kui peces lah memulan lor ke rantai memulan kendur pon memulan kocak bede ini bede keng bila masuk ke bengkel pokok enda tepak beres parosaki sampean 11 bulan pokok enda beres sabulan pi titireng beku sabulan pi no paling ibak to ben Allah ayo mun ndak beres sesabulan berarti kena bicek kian keng mun lagi bulan pas sabelekan tak ndak ngerem alamat cetak kena ngebecek alias begini jual tempengan jadilah hai sabab bulan pas seperti ke penghabisan Pak sampai malaikat Jibril panika doa yamin ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda nareng palang amin ni Rasulullah tanda nareng palang umat ajunan ampun lelebet dari bulan pasah masuk ke bulan sabel tanggal kalian paski bedekarena tu seseta isapora kenikatan terjadi begina palang umat sampean kan anapa berarti pasana ibuang parcoma
Kaula ben sampean mah yu apa sah keng manter-manter ebi to nga apa sah ungku ben Allah karena banyak orang ngaku apa sah keng can ben bera apa sah mungku Allah tak ebi to nga apa sah can pasera can Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam min saim banyak orang apa ngaku ci ben apa sah benitong dua banyak orang apa ngaku ben ci apa sah walaisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas tapi mungku dah Gusti Allah jira pira oleh lapar ben pelka maka berarti belum tanto orang selapar ben pelka ibulen pasroh bitong nabi tongan apa sa Gusti Allah belum tanto nah muka-muka kaula ben sampean tepak acara na apa sa paling punten nah malam yada qaula zur mun beda orang tak bisa ambu tak bisa ngerem lesan dari abenta coba can Gusti Kanjeng Nabi jiri tade parlona aparla para ka pelka de parlona jiri da mun la aja gelesan beuleuh kana tak ni ngerem ari sebanyak masal-sal ka kaodieun ari ya mak ngiding pup ari ya ambu iya tak ke ya sampean coba niku videona dokter Aisyah Dahlan bebini roh bebini dokter Aisyah Dahlan bebini lalaki penikahuk idulum sehari semalam paling banyak apenta petong ibu ke belung ibu lalaki kecap petong ibu kecap paling banyak bebini penikah sehari semalam paling sekoni 20.000 kecap benih jangan gula penikah dokter Aisyah Dahlan coba tingkum tak par jaja sampean dokter bebini sing ngucap jasa kira laki mi pantas sampean tak par jaja nih milan je ngak mengak kan nih pak mun tak keluar kapi 20.000 nih tak ngiti tedung nih kata mun tak pira li belian ya sedeti sasaran yulagen dek tak nemu tepaan laki njak marapong-pong ki along polong sateria muncet niat au beeh dari gendek ben ceremi au bekalarem pong-pong setia mun lemate tak usah soro larem kagapi muncet keng niat yo pong-pong mangke be bisa mangke bisa ma tak bisa de tak aja noreng aja dia aduh kau le sering ngocak iman kaman tukang jeugena Alfamart aro beni lahir langsung larem kan selbeda orang nunduk selamat datang di Alfamart arwah kan tabera arwah kebeyen ruah arwah tak geng polan alak kohuk polan bede nengi kantor rah polan bede keneng na alak arwah bisa jadi depak kebengkon nah pada pakikiran kia kalaken pad saking poinnya adalah berarti bisa ngobe karakter bisa ngobe bebetek bisa sampian si paling si paling ceremi rupas au baga esep bisa mata bisa jikeng sampian muncet biasa ceremi pas au baga esep abele gelu galage nah sebab sial gireng lah ya Allah lebadim magelar ya etanya aki badeng lagi ben lebadim dari pengajian gelale sing arok toro idim aja dia Pak mereka keng ongkuan enyon sepor Debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah mun bedo orang se ajamin tak ben soromben mun bedo orang ajamin bisa aja gelesan nah sengkok se ajamin orang jadi pasti masuk surga Rasulullah se ada bu sapa-sapa orang sesanggup aja gelesan nah sengkok sanggup mama seorang jadi ke surga paling melarat nih Pak kadang tak niat senyakitna perasaan orang keng ria telecor berapa sampai lek bede tretan nonton sampai berapa sampai lek 12.500 kak larang gitu ya njak tak jorok jadi ben cek kok ponakan beri mele rajaan ben jadi boleh fokus kening petok setengah hari ya can si nonton sampai ya Allah tekor kok mun setiar ya kita ngubulek kana lay temu cek rogi roh arapa mun nengen nom
muncul le temu cek ta jorok neng le tak jen hari ni beni kadang le ari ya boleh entar gereng sakit malah abun taring mate ada tak kira kerja kadang kau tu namun entar gereng sakit peni kasih mademang kepikir ben sakit apa jan lek mak gile ke rumah sakit mak gile masuk rumah sakit ben sakit apa jan lek engkau rifuk jan dokter coba asam lambung bila asam lambung jadi pah malarat pa beresen aja wak tetangken ngi Roma sampai setia wak ledu 20 tahun sedi beret na boleh ro lale pak bolo le ya ro asam lambung ro dah ngocak si sakit cek ring menjak jan buk engkau re perak lat telat ngakan wah iya gelu ngak jadi iya cet gelu deki jadi ngale ke liver jadi ya dari liver terus ke jantung, dari jantung terus ke gagar otak. De emak ama. Malah pinteran ben dokter sekali. Iya. Perang nyongo preng sakit abun taring mate. Paling anjen mademang keseben sakit apa jan jelek ya. Ku asam lambung jan asam lambung rebeni penyakit. Asam lambung resal orang andi mun tada asam lambung orang remat tega kapile asam lambung ria ada cer kakanan di dalam kakanan saya masuk ke dalam cer ben asam lambung mak le itu tidak mun tada asam lambung ya tak odi kok ben jadi ya ben paling ala ko perut geluh kalau pai ben sing akan alat telat ro iya cet ngado dia ngak jadi engkau 2 tahun pada ben yo tak tegera tampe tak tegera mati beres tibi boleh ben ya lah kerja pak ke sakit lagi nak benobat boleh bah laguna boleh lecu pa beceng rojek bah de pak ke mari beres kau orang abu taring mati la tede lah aku nong ku kena lesan ni kejat ni ben ni no tak niat ni kegadeng jeten milan apa sekolah beremacaran aikum milan itu bunuh Gusti Kanjeng Nabi mon beda orang bulan pasah ki aben taben sroben cet item moja pasaan pas ki tak bisa ngerem kang ku ambu sia bentaan juben tetang kejede parlon ada aparla para kapelka mayu rem sebiasa pegelen bulan pasah sabak pegelen na geluh tina ke ana apa pola na mon gagal sisa bulan panikanom sisa tahun burung sisa pora le mila na ulama doa ka kapiwa balew na Ramadan pada paagi ka ula Gusti ka bulan pasah mak letu sabi say kosot ben Allah mayu cia buang ben seromben pasaan panika ambui geluh senga sabareng secetak biasa awirit mun len pasah tasbih sebab ke toor boleh sare edi mai sabbe jadilah ia mun letak kena tasbih na mele boleh tina mele sida mode pokok kawirit tina makita kau ka geng berai ka kalong apa parlon ya tasbih ni kebeni saya ka kalong sedidi mujarab cecek mungkin sedidi manti muni peler ruwa magi atom manti muni peler magi kau berai ka kalong ju apa Quran saya tak biasa ngaji kengai edi mai sabuk Quran apa marah kengai edi mai sabuk saya ngak beritas turung saya ngak Quran saya tada Quran tuli meleh para pasaan buk Quran re 30 juz kantel mun sekini pes-tepes pada ben HP atau les almarhum di luar arwah Yasin meloloh oleh nanya ibu ruah arwah beni Quran njak mayu bener-bener bong-bongki pada sehat pangabesan ya tuh ada sempikir-pikir teku tasbih napah pong-pong pasaan niat dah setong kinyo una sepora ongku ka Allah tina magiri-beri mula na sambian tak neguan tasbih pas kadang datang perasaan todusku de remaya sepah lucu depak neku tasbih cek kok beri mula na makin mari aku jeng tak teman tegepok ben tasbih tina setan je dia
tekuk tasbihna pas tatang ke ngocak ya Allah lah masuk surga ongku tang tatang keria lai tekuk ongku tasbihna lah mon bede tatang ke bede ban pani kenom cekel bah le kasmat jadi setan si asli jadi aduh riak tang tatang ke leneku tasbih ongku tina je dingin lagi pas ngocak mulai bila le sineku tasbih pas paranjing nyaut mulai pasaan kak kan bila jadi mbak ikan telasan paling ngenyan mari telasan mau temu tina mau golin pasan nak lo ngaji sih tak biasa ngaji bulan puasa sare Quran nah makilah sal pengaji narwa oh billah minasyaiton tina baca walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta mun beda orang walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta mun beda orang ngaji Quran sambil ke tapal ke le kenceureun dugaan le sehingga maksud ke tapal ke tak pancas king ipaksa ka angku ngaji oleh kenceureun dugaan le nomor 1 kenceureun ngaji nah nomor 2 kenceureun bukel bun ke atas ke bebero le kenceur kira Pak wongku le sejet la pancas ngaji Quran ya je ke mata palke biasa normal limilan kanten kula matur ayo sejet tak biasa baca saya tak biasa nurut darusan adarus kan mun puasaan biasa narami darusan ya berapa mana make guni tene iya keng muni pangkal cek sedih karena kadang bedorengi pangkal sedih wak tegar depak kejompo atokar gara-gara pangkal benih leju atokar pah taruan ulul albab ulu jadi pendek jadi ulu bacaan benih ulu nyaut saya pangkal berdua una ya can saya mangkal iya jadi tak baca wau jadi perak beda tulisan mai tulis mun keng tak baca ya hari sih mati titoka mai tulis ni ada berarti salah cetak dia yang jak benih salah cetak keng cetlah tulisna ulul albab nya ingat jadi dia tulis tabis saja saben dhamma tetemu ben wau mate ada lanceng dan semangkan kan tidak harkat ada iya keng salah cetak dia berarti mare sobu temu depak ke jompo ngolok salam paning assalamualaikum waalaikumsalam sabingir sengiran tak langkong ke pabek tegas ho ko masampian mangken nika apa maki laku legas mategas nika lanceng napa pendek si tepak nika tak langkong pabek jelas sampean jawab nika tarok nasi gede buan dak to make doh mok jadi can gula ning peke orang ngajri ngarep ganjaran malah taruhan ban Gusti Allah pangeran mayutina tina ben semangkal pasaper simangkal pasaper fihi hudal lil mut yulang hudal dal ya simangkal ya ria si pak ambu pak arab apa bolan tersinggung engkau ngaji ke kiai tak terkari bentak pada banjiri aja ya Gusti Allah pangeran ini maju pong para pasaan kula ben sampean siap pagi nika Gusti pada pagi ke bulan pasah mak le ngaule beles ni sara Gusti Allah ning pasaan sebagian laku akikir rem gelubuk rem geluh acak kik ben bapak mbian acak kik ben laki tuli kocak lu masuk lu pasaan saja salah ya lu cek saja mas ya lah pasaan mau nato karaban kok mau temu mari buka deki ya ruah karena kadang makin ngocak sabar mun bu ibu ya pocur bener di bini sabar pada ben kok pocur mak bener yang sabar apuk dede yuk ben tetangko pamacan cet Rasulullah si ada bu mun beda orang ngajak atau kar kebeen mun beda orang mancing emosi kebeen beda orang selanya lah kebeen kul
tuli kocak aki makita ngocak ka orang kocak ka aben tibi qul tuli painga aben ba inni shaim pasaan Allah sati yare bengkel sengkok ben mon setere sukses setahun bentenge kosot kapitu saban Allah jadi uji nare ngapas jadi Allah beni pas laju janjian pasaan geng lek ya cek saki beni pasaan keremak ben kok jen wala arah pak mat nyon sabora no kauleman kaman ngocaan mak intarat kan nafsu si bedenengi delem cek reng nafsu na tabu kuleg kana kuleben sampian pasaan tak bisa ngekerja sik kocak apasan nika kan nafsu cengket kauleben sampian nih bulan pasan nih ngakan urusan ngakan wah aro peraknya mana sarapan pokol petok panyantur ke pokol 4 ngakan mare duhur penyorot ke mare maurib abiin abonyaan bila pasaan bakku ada kan nafsu tak mati sekali berarti bukti na belanjaan abonyaan pasaan nabi kotu namun apa setepak kan jen ngurangi ke belanja ngakan letak pati ngakan rokok letak pati rokok tapi mak sejen raja abiin ke belanja apa bolan nafson na tak jengket ya sekocak orang apa sapa ni ke kotuna di beni kau lepon tepak pasana buntan kengcet tamasok nafsona tabu ni ijega nafson cai pon ring apa saya kesehat engki mage tapi mak kau le mulai pasaan asam urat komat melolo bani kaman kolesterol naik iya ro pasan nah lopot cara kotuna ring apa sapa nikah pan ponapan si tak sehat ke badan rem nafsu jadi ya keng kau leben sampean nenten jadi kebai alasan pasaan bongbong len pasah saya tak biasa kolek buru bede kolek saya tak biasa apate buru bede pate lah geringking kegepi kenang tanah jaga tedung si tombet tak ning sabek kabeba aja bengkibang pada benreng mentong benih cabok seher jadi ya mari kan kau tu nak abak ni kesadar pasaan kula ngucak ke ni bini jet mi mon bisa tina anan tuh se obe menunah menengkok ben ayo iki berak ngucak nah depan depak ya tade pada geremak gi apa berak ngucak ke ni bini mi lah kau tu namun sapasaan remon bisa cek ngube apa sih cek biasa ikakan diberi mulan mau cek biasa tahu papa kun tahu mau cek biasa tempe ya papa kun tempe cek gara-gara pasaan pas yobe ini kekan burung si nyengket nafsu pak si biasa tade korma buru bede korma kan pas ongke kencing manis nih mun sak pasaan iru tapi cancet sunat penikah mage abu kang ngakui korma iya si sunat Rasulullah korma malol kula ben sambian ye korma gi keng geluh korma geluh mare korma cao mare cao nase mare nase kolek mare kolek ringguring mare ringguring kerupuk mare kerupuk ji samsu ngabi dulencer dia lik alik wassalatu wassalamu alaik ya Allah mak cek keburu nering masjid ya beni masjid keburu nom ji samsuna perean gitu ma yusambi orang apa seni kesampian ben kulen apa nasi jengket putih beker cek geng berak liuli norokeng bulan lapar beni tak terus ya ben tak arwah arwah sili uli beni tak kenceng si abet beni keng tak terus ben tak rokeng le si aben tak ahang mah yusambi beker mun nafsu na pada jika ranjin ngi delem mah yusen mikir milan kau leben sampian kau tu beda si obe nom obe cak apa pada ben sebelum bahasaan ni berarti pahasan kau leben sampian beda olen pa beda oben nasi diri si biasa beni oben aube pa beda auben na diri si biasa aben tabok ranying obe pa bek lere lek mulai bila ben mata pati kendet ya lek mulai pasaan mas antos ya bila mulai pasaan
Wari ya. Ni ngaruh. Tina pokok lah bulan pasan na belekan. King karena niat kau leben sampian panas. Saya tak biasa tarawih. Tarawih. Duh, setahun sekalian pak. Kau lepas oning kia gula. Kau tu na orang ngakan. Rasulullah menikah. Nyon sepura. Ini kesekretari informasi. Rasulullah menabilas dari ada sehat. Karena tocu na orang ngakan cetro sehat dah. Mun kita ada Rasulullah tak beten di ora lemes. Keng ngaga ada Rasulullah sehat. Berarti can Rasulullah berhenti sebelum kenyang. Enten Rasulullah menabi ada kantos sampai kantos kenyang. Keng kenyang tak pada ben kula ben sampia. Sekocak kenyang versi Rasulullah gen kak di mabeten sehat ambu. Mun ki tak ada bek tak pati ora akibat ada gen ornyat nyaman sedeng kebetulan ambu. Kini ke versi Rasulullah. Mun kula ben sampean kenenten. Saya kocak kenyang ni kebili tak ning jaga. Rasulullah mari ada sehat. Kula ben sampean meringakan oleh kan pas tidak si mangkat tak terawian roh. Are kan lah salah berarti. Cek sah ngetabuk peni ketelogelan sakelan ese nase sakelan ese aing sakelan ese angin ajenganya bekul ben sampean kanenten tabuk ni ketelogelan ese nase tambah dugelan neki gen leer ese aing nyabah ada ambuhan konco nelong bera. Hari yang mana saya pikir gulu ben sampean. Iko tu ni ngaruh. Tore tina pasaan pabek au be sekoni. Saya tak biasa ngaji mayu ngaji. Saya biasa pakai kiran ambu. Make atau karbenanaan ambui. Ani kama kita atau karben tetang kebu ibu. Dia atau karbenanaan pak. Palakui. Pera urusan mandi na anak mangkada ke sekolahan. Aduh, tokar gelu depak ke tetang kebun timur pak. Siapa tokar pak? Biasa jangan tetanggen. Sila jauh jangan nebak engkau tembang mandi beken setong de bunguk mandi na sampai sapasang. Ya, pulang tak tuh mani pemandi sampai deh pak. Iya. Cek bereng ben anak tokar. Mun beda embu atau kar ben anak. Aru berarti atuaan 2 bulan ben anak. Alias pada nak ke anak. Cek kita mau cek nak kanak itu kare. Saya kocak nak kanak dia cetak kira ngerti kepikir nering tua. Tak usah paksa kang kui ngerti kepikir na sambia. Yuk sembigil. Yuk abuli boleh ke pasaan. Parapan bulan pas apa nikah. Saya paling fokus. Kol 10 lah. Masya Allah. Jadi ngari jatuh. Berempah insyaallah ya rita lebat berarti rela mulai ya sekejap sia ambu jak geus teges deki bah katondu ka kapir ya ayo bismillah terus lagi sekejap apalah saya kapan tamat kalau Yu sambian pakelareh nahan lapar keng mun depak ke begina sahur asaur bila depak ke begina sahur asal fa inna fis sahuri barakah neng isaur panika bodo barakah bodo beles benih sera Allah saya paringaki ke kaula ben sambian pak orang ngasaur repera isro ngakan sadar mbak isro ngakan isro rokok cik mumus ya apa boleh roh bejeng tahajud bay orang sahur ni kan berak iro ngakan isro ngakan tak kenceng si jaga kula cetak biasa sahur kula pagi kula sebelum tidur ngakan bekenyang benih sahur roh terus nebukaan roh sekocak sahur kau leben sampian parlo jaga sebeluna sobu keng karena ngormat keng karena istoh kabeles benih sera Allah nginum jawa-jaan telo celgeken
Ya Allah jeng perak irongakan ben pengiran si tak kenceng je ke boleh pakai surah wirid ya kan perak rokok mun bisa sahur bani kayu pabek munte pabek mudi debu Gusti Kanjeng Nabi mun Bilal adan ngakan geluh nginum geluh nah, lambek tukang adan ni kedua nomor situng Bilal nomor 2 Ibnu Ummi Maktum Bilal panika mun adan mangken imsak geluh kembang ngak geni ke kembang jadi mun ki imsak oleh sampean ada donat ki kari saparoh ningun ning temu imsak kelonyot geluh patada arokok ki kari saparoh sampean pak ki kari saya bule maan jadi patotok mun ki buru imsak din sampean krecek ki bedeh patros geluh keng mon la adan yu makila mereka el ceki kelonyot tompes ben sapasan narwah mon bisa mon tak keng taketas imsak sila tak apa boleh keng mon bisa pabek mudi sepenting cek patakar telebet Rasulullah mudi mana biasa or tapi din Rasulullah ye korma beda ye roti namun din sampian ki parlo bede se pecekah ki bede se kocekah ki bede se sangar bani guring ya je di mudi baran le tak tatabu ben as-salatu khairum minan naum jadi saya enggak ngas teteh dan ini kekula penting anapa mak sunnah ipakabudi orang asaur kenyang amak le depak kaduhur benih kan tegula benika cet kenyang amak le cek reng apa sapa ni kebeni paksa akangku itu tireng koros pak apa sapa ni kebeten becek aben Gusti Allah mara bukti aki sampian mun keng bede keduan penyakit pun apa bisa os puasa apa tepak pagena bulan pas sapa nikah tu ada ben gula mun tak normal sampian sen di asam lambung tau sa kebeter pokok pasan apa tepak begina sahur asahur kini kaputobek to paling punten duka lepas sapera selebihna normal bukti aki mun tak beres mbian asam lambung pokok apa normal le semata normal ka asam mbian oning sabagian dari sing adetia ki asam lambung ni pekeran terlalu pegel ka orang peker geresana kenyang pak arep apa wala ngelenyer wala tatemo ben orang nginjem bese perak melebet melendep urus bila tanya kita dah saya kabar jadi jadi sih mengelenyer ya Allah cak saya ingat pada ben jadi ben mode cak kau dengareng mereng mangkeni peta seben jadi ya setetian tak nyaman ngakan jadi bukti akim tak par jaja sampian sendi penyakit asam lambung ini ben itu coba bukti lah pak asam lambung sia maaf pada ben dokter sekali kok ben tak asam lambung dia beni sampian mak le tak ki mang boleh milan nah mun lemalem tak parengaki ada ana popolan lambung mak le istirahat bukti aki sampian pani kepekal normal diin mana biteerna normal bila para subuh asaur bila depak ka maurib apukah deki istirahat boleh si lambung bila depak ke subuh asaur boleh istirahat boleh mau temu bila buka boleh mun tak beres maki asam urat mun tak beres maki kolesterol sampean kulo todo ke sampean si penting petepak ongku cek reng muk kerus ya pere cet la kenyang cet mayu rojo pompogi malam bila benar bentak ni ngaku gengku dia jadi siapa rian buk itu mujud lamunjit ngak ruat ta bun ki sebab dengi gurungan jir polan laku na tak ningakan ni gua pompong lemah dia mun laku na tak bisa je dia ngak ruat gat muti galak normal lah mayu galak normal lah insyaallah manter pasana kula ben sampean keterima ka Gusti Allah ya tarawih senga coba amin tarawih ben tarawiyan re ongkuna pada ben olahraga pak jadi ornyat kebejen tarawiyan tina mah kita suka susu cereng
pah ben man imam maksudnya imam mangkinan ni kamu ngimam mi pas Fatihah hanya bisa kalian deh. Allahu Akbar hanya boy pada lembah can makmu mai budi siap manggat aja deh lah. Lare marina terawih pun agentang kagak Arab apa boleh Rasulullah apa nih ke Nabi asolat kan paten nasi bere dari saking abi tu mancing maca Quran kula ben sampian terawih si bere toot bendei Arab apa boleh ngerem tak kejokat deh ban ke babo salang kejedul insyaallah dek tekun ada mana Mayu mak le tak perak oleh pok takal pok mak le tak perak oleh kok tatal kok ayo terawih nah kai manih kau leman kak man pong pong berhubung na ben mi'ratan dia tak tahu dia dalam rangka apa dia memperingat dia kok Isra Mi'raj dia keng tak bahas sekali Mi'raj dia Mayu marah mak le pada Mi'raj pasakone yo sampian du make terawih ya Pak Imam sampian du make tarawih Pak Makmum ben Pak Makmum make ikut cak tarawih mak le beda olena pa beda tumak ninan tumak nina ji wajib nom beni sunnat tumak nina puk sampian ngerti ke tumak nina anan siapa tumak nina tumak nina penikenom ambu geluh nengeneng lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar tek ambu geluh sekecil sami Allahu liman hamid agak so tek tek ambu geluh ambu najirinya mana tumak nina paling sekecen ambu sambian maca subhanallah sekalian beni maca subhanallah okorna ambuna paling sakoniin saabit maca subhanallah sekalian Allahu Akbar nengeneng geluh subhanallah sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh subhanallah cokop kini ka bacaan apa bakun keng paling sekecil sao korang maca subhanallah sekalian kini paling sekecil kini boh cak reng kau le maca kia mak ye baca keng eka sangu dari atas ro cet mulai mancing dari atas ro Allahu Akbar subhanallah 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 sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi Allahu Akbar subhanallah subhanallah subhan iya Jan malaikat itu oleh sebelum Maria ada apa mah kita ikasangguh cek bereng diri atas kita ada pak leken ke bebe subhana rabbiyal a'la la oleh 5 kali iya itu maknina wajib asolat na apa-apa mun tak ngaku itu maknina batal malah tak berak nyong sang nyong let ke atas ke bawah pada nariah ilo molo jan imam mah boleh niser ke sijat letak kuat ruh umbu niser cek dari atas ki buru de pak ke bawah ki toron ke bawah imam malah ngak boleh ke kata duh Gusti Allah pangirani serbenjuk sepaling boceng iya jujuk jadi sinuku tongkat mon sinom anom sekiras beres ya aduh depak bun budi mon jujuk remasen orang lain ki korokoan lah mangkat tako isalep cong-cong mangkat ke demah benih can gombo ya boy tarawih ada lah bang masjid tak buka lekan nagian maka manusia ini kecedengki mon ki sehat asojud normal aruku normal tak boleh ke masjid ada apa boleh nang pada nengi sar pasar kalapun bila asojud letak peti bisa sabak to otre lah mau ngacar lah gereh lah japo asam urat kolesterol stroke letak ning pelang apa aja ke masjid boy mun ki sehat tak intar ke masjid
bila sujud tak sampurna lakang jerekangan ruah maksa apa aja ke masjid lah doa ke masjid banyak abin kenengan deh Gusti Allah pangeran ini tak oleh maro pompong si sehat ya kaulah ongku salut deh keajunan ongku ngalem deh keajunan sejat badan pun tak sampurna keng pakun mangkat ke masjid du ya Allah mantun rajin kencen sampian ya kok kebagian sehat-sehat ya jangan tos aja rekang sih mangkat ke masjid nom ini ser kata tangken orang kata hiyat saya telkok soko dari si kanan din sampian pun yoba ke si kacer gara-gara si kanan lerok hari kan bahagakan kekenangan can kanjen si beda si kacer ya Allah hari kok mak selak apa ya soko pada soko tetemu cering si lain ngocol si kanan dan ngocol si kacer setong naduan soko setong nadok sorokan bau ngari mayuraka iya ayo abad yang ke masjid tarawian tina saya jangan gule le kadang duh ya Allah beremai aja kok cet mulai kok tak kemana tarawian tina mangkat apa cereng setahun sekali ya le kadang pikiran ya Allah berem masih bang mau pahitannya ki anak beda apa pak mak tarawih ben pak baju bahasaan yo hari Ramadan ya Ramadan dia mulen sabel tak kira aja lah apa boleh len tak kepe tak kira aja lah nah iya para Rabu sesami mulja pola sagak dinto pun apa sih bisa ya toraki kurang lek aja lah pokol sepolo oleh bet saparapat mun kegulering mak semak gula ni sergam bian re bagian ujaun re bila sudah bagaroman namun mulai ya ya udah pada mana terakhir ada repah pada aduh insyaallah pangeran pada Rabu sesami mulja kaulama toro terakhir nyon seborah tadi boleh are kadang banyak kesalahan ingat ya beda orang mator ka Gusti Kanjeng Nabi kulo trono ora perang re paling Gusti kelakuan Pak taruh nanya abah Kanjeng Nabi kulit rono roa perang keng tak gelar Kanjeng Nabi berem menika cara aku ahayun walidak odi benreng sepona ngibe ada setong embu odi mulai perang aben bedeneng yembun tau sana roa perang banyak perang aben bedeneng yembun ala tina been kareng sepo jadi pada ben perang ala tina been kareng sepo jadi kencerina pada ben ongke haji ben umrah mila namun keng tro ke kencerna haji ban umroh apaan benembun lati amun tro mangkata haji ban mangkata umroh nyetor lain dia amun keng tro ke ya maju mun keng tro ke kenceren Allah nyediaki man kaman pun kau leban sampian ni kecil keng karena kadang beda orang mangkat ke Mekah keng bulan nafsu nabu beda orang mangkat ke Mekah keng karena gara-gara kaburu tro cerita pada ben cerita na orang arolena napsoro ayo monki tepi reng sepo panika milana tada sampai bededebuman ahakun nas bi husni sahabati Kanjeng Nabi pasera manusia si paling kutu hormat ben abdi Kanjeng Nabi ummukah embun ban reng sepo monki odi ada reng sepo tero ngampung ka anak ben tada reng sepo tero mak reko nga anak tak ada du anering sepo kakapi ya Allah muncet mati pas patuli mate ya Allah jak mataker marekong nak potoh jak mataker marepot nak potoh jak mataker masal-sal nak potoh jak mataker aba apa ni ketitiret tabulire dak nak pot kakapi du anering sepo pada ban kenika Pak saking mun keng reng sepo ki pada Pak ka kau leben sampean kenika carana Allah makempang swargana kula ben sampean lebat reng sepo tahu saja ngelanceng kadang berak kaki ayah salah manilik balik kita pentel pada bon cerita ya Allah mari buka tas ke bobo boleh edim momen kapan ben kambun pada ben begini ya kau lebo lano orang bilik kadung asyong tak itu mau tanang ros koros pada ben ri ya pilih boleh paro
yang mulai tak betul setuju iya setuju benih tak oleh nggak gini kayak ngereng sepon aja apa tak kerap Allah kan nggak roh hari kok foto tak setuju jadi nggak sejak kok bagus jadi kok betul bim masih oleh jadi Masya Allah keton benih gulung keton nggak rek buru nih sengaknya ruan jadi kok si kacer Insya Allah pangeran ya mayu bu mungkin kau leban sampian penekah andi hajat bedese penta ke Gusti Allah dua pui jawab ben Allah pasti nomor setong solat deh patepak kabekton ben angkui tata keramana sebab ni kabel raja na kau leban sampean ka Gusti Allah. Si nomor 2 cahabis sireng sepona. Kau le tak alang-alang sampean nyabis ke kiai, kau le tak alang-alang sampean nyabis ke habaib. Ya tore keng sebelum na minta doa na kiai ben habaib mun tak kau le doa na reng sepo parcoma sampean. Parcoma sampean. Sabab kau leban sampean atapah paling saponi 6 bulan nang itabun embo ya. Yisi normal sangat. Beda si 12 sebab cengkal jadi dulu ekor bulan jadi beda nih dulu mana saya mikir-pikir gula ben sampean anishkurli wali walidaik can Gusti Allah beunceuk kelopai ben kutu tawa sagalangkong kasengkok ben kutu asalangkong kareng sepona ben dua ni kasih sebut ben Gusti Allah mila nama ayo kau leben saya iya sih odi mon sila mati bagurem aja yang tak kira nyaut ki entan naga kuburan aja ani kepongpong ki odi nyon sepora pak kau leman kaman kong langkong nyon sepora kau le setuju ke debu nakus bahak kasa singa polong reng sepo biasa na paling banyak tu sana reng sepo keng kak roh aro paling ontong gu laku ni aju nakus Allah apa bola na nyon sepora reng sepo mon ki sehat ri tak terong ngambung akan apa tu keng mon reng sepo ki sehat nak foto kapinga bolong Arab apa bolan kening kalak lakon na bolan tak kira burung je tak kenceng ngare apa ro ngare ngatragi anak aba interaga lencelenan embuk ro ngatragi anak ingat jadi ya pastilah kau lekan ngojan ni man kaman kula ngojan sampian pacau entar ziarah cok perak 5 wali sekali pada pak ka wali songo, wali 11, wali 2 ekor, wali 90 sanga sekali. Keng sampian ki nareka kereng sepo sebeda nengi bingkeng, sampian ki nareka kapak ben ka embu, mare pedepak ben embu, korang rajah kencerna wali na sampian. Ia mungkin cetak nemu cara seminta tolong, ia petepak tatak rama na kapak ben kambu pak. Hari yang kok pak jan ya beda mangkata ziarah wali kok kompolan dia. Ara apa geng jong? Iya, mon sakera na ben sangkup sing hari agi na tansap. Iya kan minimal amit beni mereka. Engkau mangkat antara ke ziarah wali re pak. Saya nggak sahape nah. Canapaan, saya mele sape re sapa. Iya, malan paling anjan petepak tata kerama nawa. Tak bisa aja mak anak re bagun ngampong kereng sepo. Tak bisa buntan. Milan kanten kula motor tak kaula ben sampean mungkin bedongku saya penta ka Allah uti habis ring sepona pentai doa ni sio pirak pentai doa melolo be ngibe aki je apa ngaruh aku je ring lik tefelik ring sediar ya mun entar ka majikan ngibe apel ngibe anggur ngibe manggis ibe dikeranceng geuleuh nyong pareng sake ngibe astor ngibe wafer biskit dinajuh roti gembul gemol bila gambuk ben kapak kuring atapai ada boleh lah ni ben yung kuban puk marahnya udah apa kia jereng jet man nyaman na iya tak ingin bagi roti gembul ban mengi bagi roti gembul sia lembur ya Allah mak berdesa nyamanan ben kuring tapai betinana ya tak ingin baki meliri beri molan aro keng tak tahu
Cek bedeg siak nyamanan siaknya mah bronis aro tak tahu geng oh tahun na bera ka guring tapai salale oleh guring tapai udah di mana bu udah jeding apa jong hari ya guring tapai sabar meja aja ngakei sabar meja si beri kita tada guring tapai Arya tak laule 2 hari mak guring tapai mak kita akan mata ipat ada sila tuli ipat ada komun korang bila gini boleh jauh guring tapai sejan eman nyaut enjak geng mi ben kok jadi jongi parak serak aru beni parak serak mak lenget lah cek salah leole guring tapai iya ngiding bai mayuraka ya mayu caran amun pon ring sepo tada umur beremah 2 nomor setong doa aki cek modal penyetong ganya ibu karena kadang orang siap doa aki ngantosnya ibu pak bila merenya ibu wassalam bah tada boleh doa aki ring sepo re ben bekto si nomor 2 sedekah sedekah apa boleh keterima kau lepon ngocaan panika pula ngocaan iman kaman maki ca ocaan sampean apa ring ke tukang parkir 2.000 rupiah seput ring sepun tak apa punten berarti nama ke 2.000 rupiah nyombeng ke masjid sampean isa boleh 5.000 pamilo ring sepun tak apa punten tak apa yikeng tak usah amuk kemo usaha sebut ngaruh aja kir parkir ya dia kir bagi 2.000 ngare lu gelu ada sedekah nangko ben anak ben laki boleh ben teretan cak kalau pereng sepo boleh di majadi sebenarnya jabar kakak pi semi lu boleh jujuk kok bede bendem bebenkan monyet lopai kok saja sapanya mana udah tak tahu jelek sing apa melo ki jangan parkiran al-fatihah yeah pangeran dia tahu buk cak ben nyebut sapaan la tahu sajeng lenceng tahu sajeng lenceng lemilo le kadang aro kadang wah bila khususan pong nyak ki air ya iya beda khususan kele terlalu lemper wah lempor bocok untung setok maksudnya nengi umum nengi tahlilan nengi dimar jangan khususan laruhil marhum terlalu lemper bolak balik elaminatik yasin pidu lemper setengah khususnya terlalu lemper mon kau semimpin ne penta ben ko bare kau semaja batehana ki pakai tak lakong itu baca ya Allah khususnya ndak sedaja saya tulis ning buku penikah dari atas ke bawah dari kanan ke kacer dari ereng ke ereng pagemet pah cek pakare al-fatihah aja pangeran tak kira gimeng ya malaikat lah tahu ketulisan lah sambil harus ya tahlil pada keburu nanom siapa marah si kenceng tahlil dia tanda tak yang bulan beri tentang gemati kan tahlil sampian mun tidak tentang gemati tahlil lagi jombon ja aru pada tak kenceng si tahlil lagi yang tentang gemati saya tak entar tak nyaman mila tak langkong para kiai ngi mami tahlilan cek bid up ya kok yakin setuju ke kepir ya Ararapu sisa mimul je pokoknya 10:30 sekak dintoh panapa saya bisa ya toraki beten kaula nyuk ona seporah atas seteja na kesalahan atas seteja kecangkolangan pamator keje sebut telebet juga nyuk ona seporah mantir tak berak cekak keje senga pasaan de tengan sekak dintoh panapa saya bisa ya toraki korang langkung nyuk ona seporah hadan Allah nja tak doa aja bagi kasih lain pesereng-ereng satu hadan Allah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.